December ni thum zandar sari le chanve zanin hi nu patua ka kanom na nung ber zana ni du mela he dam tem chuan nak tu ka cesarean section nei turin kanin buat saya aho por om ve khop mai ma se no te kan muchak to boxya nghe pa ni pai lo ni mấy don ta ka hianin nang maadang lam na ria te omem ul ka zuwa don ton zaw na habuk nga a in la pating hal top ta mo ma he ama danglam deu riaw in shat na hi nei chan to a December ni lezinga ma takin hospital panin kan kala pandemic lai ni ma se UK hospital a hian pasal te emo ompui tu tura rod big mi pakhat chau lu ve an phala ka pasal fakte a hian in zaina room a min ompui chara medical staff te po in a nervous lutuk an hlau awangin an be bora fiam thu nen kan nui ho le dar thina ni Emma non noi ma Ano kanya notice. kapto na akwat ta tito na Kesit nile 2.6 gram zero. To nada akan niya piyang siya ka. ang sira daw ang daw mo Ang sinsang. ang manihan siya Karai laya gestational diabetes ka na yawangin amay hi lukhong piercing ang kung hala hi medical staff ten o sang taka ka medical condition ang siya thay na ni hospital chung hiyan amay blood sugar po ang monitor ringa patyan zara a normal veka kanom le may breastfeeding technique te minzir hala hey boy te po hiyanin tuyatin yang neduk maya amo nam rekop may Karni laya piang ma wangin tle min eng dewa nutin nek chat amamo le ni chet thailo wangin hospital staff te hianin MI diaper te min ron change saka tin kamamo pia min ron zota min vil ne khop nei in soisel na lian thameng no kan nei lo wangin zan ni cha kan ria ka atu ka hianin discharge toin kan import cha amaro chu min discharge don ni hianin kalwak hi achwal deuh renga ma se ka choi tamlo wang le ka mut chat lo wang ani ka ringa kan hota thawa ushwai te a uda dui pasal hianin boy po soilovin hospital a min ron lam thlapa tin an chung kwa in lama min ron troi oma an chunga hian kan lom tak zetani mani khum nge ya han mut chu thla amwang du siai siai khop mai amaro chu zingdar ni borvel kan mu fel don cha ti hang kalwa ka ron chuak thut meya kalwak tawak meya arong la kha ashing de ubok si wangin ke ma po kha ka ngai thalawa ma se ka chau em awang le hospital lu le ka pe to lo wang khanin mutlang phot meyang kan ti a maro chu zingkara hospital ka phone anni po an ngai that lo wangin in admit le turin mintita a ambulance chu ka kola kaumdan te ka soya hospital lama kalle angai thu te ka shila anni po in an thei vele min ron lam tur thu te min shila kan ina chang hian hospital hi a hnai lo wangin darkar khat chuang de kan han in so chawa in zaina la damlo na sabuk nen taksa chu anadu kher mai kalkonga thuilu tuklo nan ti in paramedics te ho hiani min ti pui bora komdan ka soita chu anziak thamol mul boka na ka neim ti te min zor reng boka anma ni chung ka chanchin te an fa te omdan te le enge nu le pa ni te a hau tak zia thlengin tikhanin personal story te kan in share a she omlu tuk tur chu aveng ve khop mai kan hanin admit fel le ta a ka umdan te improve awangin zan hi kan ria nu chuanin atuka min discharge te an tum le a tun chuma hi chuanin ka in zaina te po zia lama pana nalu tuk te po kha azia to a ho ka phur ta le ani ka hospital room te in an chak takin ka tia he kan lakwal ve zo ai zaya
hemi hi min discharge ni tur ania kan hlim khop mai te po hi mutui thei ri khop mai a alo mom tak set pa ber po aron thlen to hi chuanin ve te hi pom chat mai a an hmu nam deng rel thei nia a private room in pehlo maya vane ka in ti tak zet ni la hi kan dong tha em maya classic lai naw nei kan ni wangin nilum ai te nom thin ko mai lai thil shing in hung hi breast pump ania hi nute in siam tam theinan ti in min ron pe a he kan pump tlau mai ni bathroom po hi azau nuam em a tuilum hi antiklai po man tur oma he building hi mana sakto ani a 12th century de to ading ani wangin a design te hi ala man lai em a amaro chu a fai em a an enkol uluk boka hi anom na lai tak chu ani ka sha room chunga hian TV le internet nun tur te oma TV program big te kan endu ani chuan a top up na tur hi hospital ward chang hian an da radio hlek cham don chuanin a thave phian ani Vim khur thu wangin naute hi khuma mut puyan phal lawa hetiang langtlang thei swinging bassinet hi naune na wata chuanin a veka tin naupum chunga wat ane naupum chunga room chwa san te hi an phal lawa chanchu nau thau palamo in chui pal thilte a thei wangin vim khur thu la a hemi hi anau khumut na hi anorkal theya hemi chawa chhapui tur hi antia an strict khop mai min discharge dona wangin kan lo insiam tran to a he room te po hi anok deuh leka atlang puin zinga hian healthcare assistant ten kan room in ron ti fai puya bed sheet te an ron thlaka le cleaner hin ni khata voenga mazat an ron kala ti fai ngai te omem an ron check china health inspector te po an ron kalan manager te le a inkara an ron kal inkara ti fai ngai te po in nursing station ate kan va soi meya an tlom ngai in final lampang hi an ngai poi mo tak zet ani eile in chungchanga po hian hospital ma ni se athiang ti minute tui nai thei em a menu hi nitin adanga zinga hian kitchen staff ten kan e cha zong menu mi kha min ron thlan tira khatiang kha ke ni pon kan lo thlang ve meya tin hospital cho e du lo tan po ground floor a hian cafeteria lian tak a oma chumi pi alama staff te tan pon canteen te a oma he cho hi a fresh ni tin an siama hetiang konzonga hi chuanin soisel boni in kshia ki ma big chuan maro chu enga mo special diet nei te chuanin in lama tang te po in tiffin an ron pai ve thin thawani dam taka kan chwa lom nan waiting room a chungko in thla kan vala car seat te lo hian no pangreng reng hi motora phur an phal lawa boitei po hei avoi khatna chuve ka mai kan hospital cham chungin MI pa in room te alo chei tha a balloon nal tak te alo lei saka han thlen me chanin ro hi ahlim veng mai ni
kanin discharge tu kachangin midwife te hian in lama min ron tlo deuh chara complication te kanei awang le boitei karni laia apiang ma awangin min ron vil uluk khop mai It's absolutely fine. Yeah? So it doesn't hurt her, but no nurse, but it can get infected. Yeah. ka inzai na tela import cheng chung awangin mani han bual hi ka she dewa uda du hi ka phone buai po soi lawin ani hi rong kal ngala ti han min ron bual saka emai la chuan nuam hin ti ema meng swar in bual zo vel hian ti han amu swai Pwede no mi bati be. lo wam ta chung te kar lawa fanei chu thian tha te an hlung e mei mi te that zia hi o kan ti vong me ni kan jing kong chuk chaute min chom pui du chuang kan channel te min lo subscribe ula a next video kan hin puli vek donya